Sali kakak mapulung pingan. Anini lataya u katede hai no mita. Amlat sai kita amita ong tutapang nanai mapalemet no kawas ko baru no rumah no mita. 姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们一同敬拜上帝，愿主赐福我们的家庭。马拉在kita misa osi tu suanu kawas itini i pang jalai jutlan. O sasa osi en numita itini i tani ir saka enam atsepang saka mutab atusir. I tani ir saka enam atsepang saka mutab atusir. 我们一同来读一段经文，在但以理书第6章第10节。O freh no pang jalai jutlan itini i katalangai katatedekan Cecai patek sepat soot dosa puro iraku siwa afleh. Katalangai kata terekan. Cecai patek sepat soot dosa puro iraku siwa afleh. Itini i tani ir. Saka enam atsepang saka mutab atusir. Anu mafleh to nomita pamata hinta mineng sa osien no mako. Suasa itini fang jalai juhlan. Yo matengir ni tani ir. Kunika matupato no hongti to sarina ningda kuya limoot i nukai sa jingra i lumak ningda. I sakatusa a tungroh no lumak ningda i pasera i Yerusalem ko sa singaran. Mipi tusur ci taniir i kaayaw nuya mafawahai a sa singaran. Matia u lemak ningda to hati ni ai ko lemak ningda a kinatulo a mitolon to kawas to cecai a rumiat saan. Liawan ako ami sa osi. 但以理书第6章第10节这样说：但以理听到这诏令已经签署了，就回家去。他的屋顶上有一个房间，窗户朝向耶路撒冷。但以理在开着的窗户前跪下，照他往常的习惯，每天3次向上帝献上感谢和祷告。以上。O patusukan o lalayapan numita anini atlataya i masa mamaanay at lemak i pitolon. I masa maamaanay at lemak i pitolon. 无论处在什么环境中，都要祈祷。这是我们一同要思想的主题。Sali kakak mapulung. Una ni sa osian numita a suanu fang在jutlan anini ira kusuar. Cai ka faris ko falusuan ni taniir a mitolon do rumiami at saan. 我们今天所读的经文告诉我们，但以理他每天都会祈祷。Itiai fang jalai ko tani do ko tayar ni taniir saka sa patirangan ko hongti ci taniiran a papikuan to ni kumulan no hongti a kitakit。在当时候，但以理因为他的工作表现突出，非常良好，所以当时的君王大流士想要委派他去治理整个帝国。你告里啦，刷在地你放在做烂，ma inat ko faluzo no rumah-rumah a kapot ni tainir sa pipatayan i jingraan saka mirungot sangra ji tariusan a hongti papipasasaken ko cecai a limuot marutlatlutluen no finaulan。在当时候，因为但以理他其他工作的同仁想要杀害他，因为心生嫉妒，所以他们让君王大流士来颁布一项命令，就是在30天之内不得向任何的神明祈祷，只准向君王来祈求。Unini alimuot i idini larumak no tulu pulo rumiat i zai kang ai mitolon ko tamtao zai kang ai mitolon do masamanay akawas leng o hongti at zai ko tamtao mga ai milungot saan ko tirit no riket。你告你啦。Maraw no minta to suan no fang在jutlan anini sa ai bikihar ci taniir to nini arikas mararir jingra a pasera ikawas a mitolon to rumiamiar saka
matapos ci Daniel am akpeng itini i ci lukaslawai日奉3个地理放在桌上。然而但以理他并没有理会这一道命令，他仍然每一天向上主祈祷。圣经告诉我们，他受到处分，他被扔进狮子坑里面。你告你啦，麻烦拿都给他，在个吉玛安古乌利尼丹尼尔。然而，我们也知道但以理他没有发生危险。萨卡萨利嘎嘎马布隆，安尼尼阿鲁米阿，bahkan itu nasional放在桌上。Unika lalok no faluco ni Daniel amitolon atau bisa itsening ra amitier to kawas i nane malu pitluan no mita malu pitulungan no mita ami pa itser to singko no mita。所以盼望从这个但以理他持之以恒祈祷的生活，对上帝坚定的信心，能够帮助我们成为我们信仰的榜样，成为激励我们的信心。Sakat sai haratengan no mita sari kakak。dengan nafalucuan nu kawas kur haluan kur hakelungan saan kur lemak ni Daniel。首先，我们看到但以理的生活就是唯独遵行上帝的心意。dengan nafalucuan nu kawas kur hakelungan kur ni Daniel saan kur dili放在桌上。虽然dili放在桌上，miliang ci Daniel to limuot mararit mitolon saka。Matapo jingla ama pasles ku urip. Ni kau rira, malalok jingla amitolon to rumi ami apsaka, ci ijer jingla amatayar to sakitapang atau rakkar ku hongti ku nitayaran ningda。但以理因为持之以恒的祈祷，持之以恒的祷告生活违背法令，他被受罚，他受苦。然而但以理也因为在祷告生活上面的热心，让他有力量来侍奉，并且他的工作得到君王的喜悦。Sa kapag ito na limang mahapinang numita sa likaka. Ano masamaan ko urip ni Daniel i, sa ikafarit ko falujo ningda pasera ikawas mitolon. Patakal ko nika tanagtag no falujo amitier to kawas, sa ibitaong jingla to rumah-rumah kawas。然而在这样的生活里面，也告诉我们，但以理无论处在什么样的环境当中，他的祈祷生活始终如一不变，而用这样的方式来表明他有坚定的信仰，他不去敬拜当时其他的神明。Sarikaka mapulung unini ku haratengen unini ku sasa iceren numita anu ikanga ayan no urip i sapuneren ita ku farujo ami kansya to nikatalamaan no mikumi no tapang ami klipot ititaanan. Anu katatihan karurayan no urip i salucuren ita ku farujo pasera ikawas ami tolon nahani leng ukawas ku pitiran no urip no mita upa farucuan no mita. Pakasorin kita parihatayan no kawas kita。我们要学习这样子持之以恒的祈祷的生活。在顺境当中，我们要谦卑的感谢上帝，因为他的恩典看顾保守我们。当我们处在困境的时候，我们要全心向上主来祈祷，信靠他，因为他是我们生命的盼望。我们相信他要赐给我们平安。Saka sarika kama porong itini urip ni Daniel mahapinang numita. Mararit kita amitolon to rumi ami ahli, umipatarah kalay kita tunika sarucot no palucot ami hakelong to pikirit no kawas atau pakasuolin to saripot no tapang。所以从但以理的生活也是要告诉我们，持之以恒的祈祷生活，持之以恒的祷告生活，是在表明我们完全顺服上帝的带领。我们相信他会看顾我们一切的生活。Tatlutu itini sakatusa waharatengan nomita sarikaka. Ucai ka faris ku farujo amararir amitulun ubi farizai to orib no tamplau。持续不变的祷告会改变人的生命。Ucai ka faris ku farujo amararir amitulun i ubi farizai to orib no tamplau。持之以恒不变的祷告改变了人的生命。一定需要放在最大的把它binang tanan。
i masa ma'ama'anay almak i uyanan tu kufaruzo ni Daniel mararit mitolon tu kawas saan kutiril tinipang在主啦。圣经告诉我们，但以理在无论处在什么样的环境当中，他始终如一的向上帝祷告。Saka paoripan no kawas jingda parias na inguyos no rutalaw. Urma sato mahapinang ni Darius Hongdi unikalaluk no faluzo ni Tainir amitier to kawas i mapatah karay itini inikalaluk ningda matayar to sa Hongdi. Unini ato sa atlemak i mahapinang numinda sarikaka utsay ang ayay awatsay kuni。但以理的生活时常在祷告里面，所以经文告诉我们，上帝拯救他脱离狮子的口。另外，君王大流士也看到但以理在信仰上的热心，完全表现在他的工作热忱上。对外面来讲，但以理的生活是一个美好的见证。Saka ilaku suai dini tusa puluh enam atusian mi parimo oji Darius Hongdi tu purong no finalan. Palatah namaanan amitaong to ni taongan ni Daniel tapang akawas saan。所以在26节告诉我们，君王大流士他命令全国的百姓要尊崇、要敬畏但以理所敬拜的上帝。Sarikaka mapulong daladwa ucitulasay ku ichen numita utamlaw. Atlihay atlemak ucay kafiru numita. Nikaurira, yung sa itser kita amitier tu kawas i, mi palalan ku kawas, urarakatan, uratlemakan numita. Atau milah cicing na tu taramaan ay lemak, usaka mapalusiang ku ngangan ning rasa di kakak。我们的力量虽然有限，有许多事情没有办法完成，没有办法做到，但是但以理的生活告诉我们，当我们全心信靠上帝的时候，主就会为我们开路，他要在当中成就许多的事情，让他的名能够被传扬。Sarikaka mapulong nanay paluatan no pang saray atingo ku falutuan no mita. Ang mga lut unikatlaluk no falutuan ita amitulon atau bisa itchen no mita amitier tu tapang. Ta pakatinaku kita tunikatalamaan unikatumes no mikumi ning rai tini orip no mita。求圣灵帮助我们，使我们有更多的热忱在祷告的生活上，让我们对主有更坚定的信心，也让我们能够经历到上帝丰盛的恩典。Nanay mapalamat no kawas, bumitengilay to suan ningda. Mitolon kita, 我们一起来祷告。我们念以kekerayan, tadamikan siya kami, unigas katupah, tatamaan no mikumi iso tini i orip no niyang. Nisi ayaw kami tumasa manay at lemak itini rakat no orip i, pakasuorin kami, yo saluzuran no niyang kufaruzo amitier itiswanan amitolon i, chay katsa mamapalalan no miso kurarakatan no niyang itini hakar. Da itini i orip ni Daniel i, pakahapinang no niyang makarit, matipot, mapaitser, lamak kiso to, isa itselay, mararukay amitier itiswanan at tamlaw. Nanay unini ko haratengan no niyang, unini ko ratuluan no niyang wama. Palala no palutsuan no niyang, tama pa na kami, ano masamaan ko urit i, kapisa itser, apasay ni itiswanan amitolon, ta, mapalamat no miso kami, ta mapalala no miso ko rakat no niyang, ta maribot no iso orip no niyang wama。亲爱的主，我们谢谢你。我们知道我们在生活当中总会遭遇许多的事情，但从但以理的生活里面，你要告诉我们建立一个祷告的生活，时时向你祈祷，你必引领、看顾、保守我们的生活。时时向你祈祷，当我们顺服你的心意的时候，主你必祝福我们所做的一切。我们献上感谢。Pakani i dalam anay angangan utapang, si Yes Kristo amitolon. Amen.